Idea enya brosa abamu abi alock me pa lock me amanyame ayadom kokko ho abi me bieye no emu nsem bebre me se me mpeno na msanti wasisi me niam awata ma me nyina so omfa ma me abema bia lock o padlock o de wa hyedem no atopunum e pa cho de bi wato me mfa ne se me kan se for guess eno kire sen eye krado omutimi komalams fo ho dinsi fo ho no makoye wo ye de na ehun se abrante ne de wa kwaduro so akoye for girls aka krado me nto wasem na se de na hu ye mama de ma me hu ye ne se me ni abamu ane na net me na tena almost 4 years anytime bia me ne benya na otene ne sapanya na wabo me emu odidi mu ama me ka kire ne se me mpe no e ma me pake me ne ma free ne nchen me ko ofie no mu bisa me bre ma nchirem na busiafo ebeduru me papa ne me wofa mo de betu o manim ne wa ne papa gina o ka kire me wofa se woni ma de kro ntira me mpese me ware ema o mu bisa no ne wa ne papa ka kire me wofa se ne ba no anytime bia obo me enti abu ni nti na oni de susu se me mpese me ware ne ba no ampa na boy ni ti obi me wofa no tu bisa no wanje achinye ni nyina mu no me di firi honom eba kuma se abra me ye adwuma omuka asam no ma megitum se mate so so won bu me biema mesen aba me ba ye no me ba kuma se e ma me san ko ni nchen on the 15th February e wo honom me ko ya mama me ko duru 3 days time ma ye aduane me di aduane kwa akoma ne bra me ba ye me dia siwo omudi aduro agu aduane ni ho wo aduane a wan kasa na ye aduane no me na me ye e na wo serve wo mu nyina serve obia ma obia didi wo di a wate agu chance mu asi ho no mo no me ba cha wo ye de na ehun se de aduro agum me ba cha enkwan na me ye no enye black ba me ba ye no na omode boto tuntum e di agu nkwan no mu na ye nkwan ben a light soup na ye den toast ni nya na se nkwan kokko nkwan ya ni ye kokko wo de unim sase emire tuntum na yetimi poto ye nkwan no wan fa sase angum enti wanye emire tuntum nkwan wa ye nkwan kokko afi ba ya nkwan na da ne tum enti ebasa ni me ya me sheme ema me frefre entem wo ma mani to manim eso mo mehwe obi aba ye no osi adu we die eye hwan enti mu aba na me ne ti no enso ba wo na obi se ase aden ena mo ka kire ni se me na mafra o nti wo mbisa me wan bisa me onya bedru wa na okowura da no mu ho bebi aduani si na ofai na okafrai na oka kire me si mindi ena me si minti mindi obi amaye maduani di asi wo no a me kwa aba me mfa aduro tuntum nya aduane obi di aduro agu me da aduane na me di na me wu a mintimi ndi enti me gya oni aduane no ho epie firi ho gya no me ba ye no na fi ono mo ka cha me se o se one na ye ba nya aduro a ebekumi boy ni so na ye pa chan ba me de wanje antum wo manim ba ono ne de ne nsa enu mu se brabedi me ba chan abra wan kire o se bia aduru amakoje moto bia me de sa wo yade bi anase bibia ofitin ya wo se bedi me ba chan ena okwaje tum wo baabi se o na de aduro ne gu aduane ni mu me ba chan me di ko to ono ankansa ne bra anim e ma ne bra frɛ no wogitum e wo ne bra anim se one na ye ti ne bra bisa ne se aduro ne ye de aduro me ba cha me bisa ne bra ne se wogitum no bisa ne se ye de ba aduro ne bra ne se wo se nya aduro bo na me se nya aduro bo ne nti aduro ne esa ya reben o se no de wan kire no se wo se nka ne bra ne bona ma ne kire se aduro ne sei na ye wo se fro sen ba cha frɛ me fosti ena be ma no so de sen Kofi Hayford wo ne fosti Iceman your friend is saying Iceman ba chan edin a amafo di nim no de na da TV zi me ba cha we mi hu no wo mi pilase e wani dam ho bebi a me di mi tito na ade ne hye ho era mi ko hu ye nti mi hu ye na mi bie ye no na ye padlock ya o ma lock anti padlock now say ya lock you no eno na ehye adefitam me ba chan ena asan hye polythene bag tuntum ena padlock na ye black me de me hwe wo TV so me pa cho me describe say is anetia e black ena ye de ahoma kokko e de akyekyere padlock ne ho sa anetia eti asembeni ti padlock ye da TV so yi eno na ko hu se hye wo pillow ase usumi ase na ya kansi mana se ne ya bie na ya kansi mi ana me bie wo ye de ne nya key e de bie me ba na ya lock no ba na key no e hye ho key ni she padlock ne ho me ba chan ti bi hu ye no me ya me hye me serious
nti bi ya ne de na ye o me bia na me ne do bia de ma no biem enti e ba sa atonso na e ma me frɛ ne ka kyerɛ se me ndo ne biem ono so ka kyerɛ me se ono de no do nya ntem firi me so enti me ntimi nka kyerɛ ne se me mpɛ no na me so me so ate me mpɛ bia me ne betena na bibi beto no because of that me no ni nti no na mo bɛka se bia me na maye ne bibi me ntimi enti o ma me nko na still now on peneso se me continue jaye ma ni ko afom oba ye na mapaki me ne mafro enti dami no nso a me di kan ka kire ni se me mpe ne biom no o ka kire me se padlock ni that TV no so still me yam say me yam hye me because when first denti am yam hye me mama padlock ni na so na analyze it na eno ho nkomo ne yedi ni sesi ene na yam nwanwa because when first mate for girls ne for boys na me hu bi say that eti wankasa na setena na oni Hayford etie no na ususu se bia waye obibi nti na wate aka ne so ana se den a e ma okofa padlock na twans wo se wodo na timani so na suspect bibia na me de tempani de na me suspect no because na me pe na asem because se mbre na no obom na mafo bebrate me ka chem se mente me ho still na me mfi no di wabiri dia brada de na ya na esi a utimi tene ne nsa wo so mama ebe obetimi aya de mebisa no last one crampa o de bo me ma me call me maame mo na me di misika atuo sika 13 million e ma ni first ka no ofa e mi bisa no o se nya ono na afa e na me si se nya ono na afa dia me hwehwem na o se o de me be kokonfo bi o na me se me nko enti me nko na me si okay me na minim kwan ya me fa so me hwehwe me bodua nipa a wa first ka no na ma bodua kunu enti o ga yam se me bodua me bodua na na dwo na o ba e na o ka chem se me ndane e na me si me nya hu sika ne ya dia me dane me kan ye na na dwo no kasi mi so na obo mi e na me frɛ me maame no me frɛ omo e na che obeji atum se sika no ne fai ba wo de ya de enti na ama na amoma na wankasa one ne tena ne na okonuro so pacho ntempa na me ne tena ye ne de no nkonuro na ode wakwa aduro so da pacho de bi ko pem se na nsan ya me sesa me ne ma firi omo be pacho a me koye no afi e na wa start yes an he ode okonuro so me pacho kwa benso ode me ko malam bi wo na nsan yi ko na me koye me ko hu ne ma wo no ode me ko malam bi wo de no anwumbre na me wo asai makoma ye me ya mitimu so hyehye me enti ma me twa hye ye me ma ho hye miti mani no na nsu ogu me so na me bisa o me se aden eye dansem na ofa na o kire mu enti mu wo na okọ nchen ne ko ye no mu no asem a o ka ne se ade na me ye no wa twa hye ba na me nim ni pa o ne kasa enti mete se ni pa na ka kire ni se wa yes ade ade ko tete ahaban na fa horo no enti me wo ho no na ode ahaban no ebegugu mi so enti still na me wo ba na me complain se miti ni ado ye konfo me pacho debi oye dunsini otetin haban nuro oye de adwuma debi oye de adwuma oton aduane monitoria ewe kumfia tebubu kumfia because dentia mi bi say o tete haban nuro ni ade no de di kan ma hu se padlock ena wakwa hu ayesani mu eda TV so yi secondly osi utuhwe ye wakwa tete haban ne niema wasan de wo kwa aduro so wode kwa ye den waduro ne so awonum wan kyerɛ me mu ɔka kyerɛ me se kɔ mikrom ɛna mbisa ne se mikrom de ye kwa ye den wo na ɔse me ma ye nko enti ekoduru mikrom wɔ na abase ochamu wanjina ekro foforo wɔ so ɔmo frɛ hɔ family awonum na ɔde me kɔ ye ɛna okopie malam ne hɔ enti malam no ho no me nso me kɔ no se de na ɔde me kɔ no ɛne ne kɔ ye mu no na mabo asunaba asunaba se obeyi afia sapon aduro we bi nti yenkɔ hwehwɛ Hayford ma no na ɔnkyerɛ ne kwa asunaba ha dwen ebe marketing kete obo ha dwen tutu asunaba ɔse mo nkyerɛ me kwan no na meba first meba ko Facebook no so a amanfo pɛ sɛ ɔmo yɛ amanfo nuro amanfo pedraye amanfo life changer rama mebon as I say you are going mad be that or say to be Derek yeni abri no pay when I say okoye obi edru mi wu se obi se okoye obi edru ha say na mi wu nipa kro fa comment ni bra biem na menhwe aha Dennis don't fair or say I will lock some ladies be wa happy asem na ehu Benjamin akwasi mystery o say life change you see the padlock next a man for tete one yo a man for te one e wo page no so what person here for boys and girls no fa beto na menhwe firsty into wadu koduru aduro no so na ye den me kɔ ne na mystery said na
koye na medical tea so woye no nti ebo me hu Maame Frimpomaa sister ka che ne say ade say na ato na matise boy na ye ko sin nti nkeji say so me kwana mamba o menhwehwe no na me sister so wati nti ye kodru wo no ofre malam no e ma ono ne ye ko na papa ni nifio ono ne ye ko papa ne bae no ono ni san kokko gina nchen e kasa e before mo di me ko o mabosum danimu nti ye kodru wo papa ne nsem na na okeka na enzisi so maame nti me nya adwen bi se me video no e ma me twin phone cry video no wo ho by me nya sure so muhu ye o video papa no nti sa video ni wa ha o me phone zi se metinya sen mate wo de kasana producer meje na yen hwe video ni bi to aso mame enti mi video no asema papa ne ba be ka hwem ni se yare na me yare no eye me fie me ma me nua ene mpese me ne boy ne betena enti se me ba boy ne ncha mo be hyehyɛ yare e de ama me so be ya me ka se bia boy ne ncha na me ba problem se to me enti e be ma jai boy no na me se me ma me nua mo o me yetu me ma me eni na chiri ba mma no ono kesi me ma me nua ba o me yetu pe enti ye me ma me kuma ne na eye me sa na ena osi debi efri me ma me abusia ho ba me ma me oni nipa ne ye adamfo a odi ni nkomo chire nipa no enti nipa ne na eye saado no na me se me nti ase me nso me ni me ma me adamfo bia enti age se oye bibi ma me hu ansa na matiasa na osi okay obe ma me aduro a me kwa kodware a me hu ma nipa na oye me saade no me hu na me bo me ma me amane ba me ma me njindi na me se ane se na aduro na me ye emfa so bia ni so me pese me kan me ma me mu beji adi enti kwan ben so na osi ye nto bet ena boy ni yi ni bottom sika 50 cedis e de to so oni papa na e ko bet ntoko to chacha wo adurowura ne ho me ba chan so be ya me hu enti papa ne ma me aduro bia na mmoa wom ena emmoa ben ayese ensu asi wache na mboa ba me emmoa nketenkete aduro na ode ma na sa ammoa ne wom na o se no ma na se fa ye den no se me nom na minjare bi nom sa emmoa no me ba chan nti no mo yi me ba cha me nom ye 3 days ma hu hwe Fosti mama wan kasa ye de aduro ama wa emmoa menyene se gogomi o se den egu aduro ni mo no unya kukuduro e de tua wa no nom yi ma me ka kire boy ni se me de aduro no mmoa wo ntimi nom suro se menya yare na o ka kire me se me nom hwe dan wa e be ye me na minimade amanfo ye ebi mu kreatim se bi o mutimi yi agya na mu mmoa ere eno kra hwe nyo na obi sa no se ono Hayford no de no 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 ye wa mi sa no e ba chode e na wo nom emmoa no e na san adware bi na 3 days no udware 3 days no wa hu hwe na o se nka obehu no wodaye mu ana se physical ozi metimi aho ni daye mu e na bi nso o wa metimi atena o se na aba mani so kre ma hu se nipa we na eye o se bebe woni so se sen se meti o se like e be ya me se me so dai no enso nye na nye dai na ba wani so na ba me nchen eka kansem ne kire wo ai ba 3 days wa hu hwe ti 3 days na wa hu no later o san ko papa no ko ka che ne se aduro na amwa wo mu na me nom ye no asembe ni Ghana ma binom aduro na de ma me nom ye no ma hu hwe o 3 days atwam ma hwemu agu me yam nti die na ye biem okobisa no ama mpacho ba nko papa no ho boy no e na me ka che ne se aduro na ode ma me ye me de ma hu hwe enti mi ni jije se bibisa wo e na o si bibisa wo na wo no kra wa ko papa no wo minimum wa papa na boa no e na me se mu wa ben e na so wo no papa na de o be ka che ne se onye bia wo ya ampa so adokro ye adwuma e na me se sa enti wo no no ma adwen ba so de na me nya kodru no wo frɛ me amekɔ ye no e ye 15 February na amekɔ ne nche no ade che o ka che me si wo tu kwan akwanto na otu ye no ena ade chin ya wode samboto no ebegu aduane ni mu ena me hu se ana anya ebia beba se boy ne de me akọ malam no ho enti me fa me ho adwen se me nso mekọ papa no ho na ma hwe da akọ akoso na hye enti me ya sa adwen no me ka se me kọ me maame no na o se obema me ne nakọ ena me si debi enti asema obeka ne se obi a ya ma me aduro si me ndware adenti na me ma ya duro no minyanya ho insunsanso na me be sori akome maame no mo se me kɔ hɔ na se omo na eye me a ade no omo be se no nti maame nkɔ ana me si debi me nkɔ me maame no mo me kɔ mi sister ho akɔ jisika ana o si yo wate no wote ase sane ye e ma me nkɔ a me kɔ ye me kɔ no ma nkɔ mi sister no ana me nkɔ a me san kɔ papa no ho me kɔ ye
na papa ni nni ho na omofre no ma ne bai nti oba bedru ye no ohwe me nso me hwe no ere obisa me kwanso na me se ekwanso de oboko meni abamu abi neti be ya bamu ana wotete me nim so obeware me ana so onware me enti me baba bebisa so onware me ana mate me ho boko afri ni nchen so obeware me so ndam ho ti wona me na papa ni beka se boy no peme na obe enti minya kansa so me obisa me si me busiani bi eware wo kunfia ena me se ani ewe ye minua ana o se menene se na me si okay minua no no na de me ne number e ma me mi wan so ye me ba me man kire no mu se na obeka se boy no aba ne nchen na ge no wokumase na on pese wo behwe ono boy nanim on pani bi ba boy ne ba ya ne se one ge no eda so te kama bi wa ye bibia na me si o minua no no ba wadi wo hu adase e de a kire me se one ne boy issue na ne maame mo mpene so oba ha no bibia sete kama enti me nso membra na o se an okay so wo hu sa dia wate wo be ya amane enti wonum na obeka kye me se eye gebi e na asogya e dia gu me ne boy no eso me mpese me ne boy ne betena na me se wo sogya sisen ana o se wo sogya se me ba boy ne nche ya problems bebre na boy no be face e wona na se malam ne pa che se be ma na wo ne nete no e cheat on you o si wachi me ba cha enti oba na wafa wo wachi akwakofa no oba no so de wonam enuro so me ba cha enti oba na e cause confusion e ma me ne no okay na se muti krom na enuro me boa ba cha sa mi de me nkwadro su da wonkwadro su da so wakwa bisa na de me koye ma me hu ye enti wo de koye na aso odem enso mi de mama na so odem a me hu se boy no ekwan ya ode me fa so ne enye kwan papa first inti obi di wa kona se wo mpa denti na won so fa chire esan ko se me kwa bi sa brante no be ware me no kra ewo m kire se boy no se de wo treat me no nti kwa no kra be na hu yi no kra me hu ye no enti papa ne ka sa asem ne chem na me sisa se oba no etimi de mi akwado so asogya gu me so se wo ha mbre me so a me de mi ntimi nya ne hwe mi nya sika mfa ne nchinchin ebia bebi obekore na no ho ye densen me enti so obetimi a unifri ona me nso me ho nto onyi girl ni fru anansa boy no girl no Gina so hey Ford, good morning. Hey Ford. Hello. Good morning. Yeah, morning. Bemen anete saying hello. Papa show me bye. Gina so me. Yo mi Gina so firsti hey Ford si ye nyina so oba nti ye Gina so to aso oba na yakọ ne nchen na me so me ka sa ache papa na o se enti meboka na me sise na o se mechia 6 million 600 odi ko yi obi afiri ho me ba cha onyi ni firi ho se omani nya na na se onku no me ka na so onyi ni firi ho nti ada se kum ana obetena ma no ho ato no emu ba ko enti bia na emfa ho so obeku no so obeti ni ntamo emfa ho be ba cho de bi sa ada me ka kire no ana o ka kire me se meboka na me sise na o si 600 ti 600 Ghana odi koku nipa sa na o ka kire me nti me so mi yi scan ma no mi man na ade chin ya ahomachin na boy na bisa me se papa na ode me call no ho no dan ade na me nso me koye wo ho na me se asem na o ka kire wo no eno anu mababa ye no wo ho ana o si bi mi ni se papa na oni ni di nkomo na me se sisen me am ya we because of say dia me hunu ni bia no me ya we si ba bi ode me call e ho na wo chekire me ana o se me nya ma me ba Hereford me ba cho wote sen ya da se pan se waje yeso ye frame Frimpomaa ha ye Lawson TV na Faustina wa ha na sama wa kana ase me hu adwiri me kakra eti bi ba se wugina phone so na wutie de wa kana se de be ya wo su betimi yi wano a kire wo fam de enti we de ye se wo bre kakra gina so kakra bi mame na no si a ye beba wo nchen why all right nti Faustina to aso mame Tuaso. Di arechi ya na obisa me na me se dia ohu ye no eno ana me nso makwakoye na osi mimi ni me se papa no one ne kasa na me tu me ben na me we se ono di mi akobebi na me firi akire asan akọ na me ko ho enetem bia papa no be ka cho na me se sa me amini because of so wo de me akọ akwa chechire me eninti na ama wanya kokoduro na nka wo se wo ye konfo ampa me challenge ni se onye konfo obi atime ba ho adenti na wo ba ho no
asema obeka che no anka ankyere me na me de maba ho a ofre wa ka che se maba ne nchen enti mi wan uni ni wo bibi amoye di tia me enti wonu me kan asam na oda ni si mi so ende obo me papa machikra market da ho na so won ti ase enti wo be kwa kaka kire girl ni se me di na kwadro sisi mi ko anese na o girl ampa sa na o kan yi okay na mi si yo so wo be kwa kaka kire na me nsu meji atu ti that time na okọ aduro wura na honum ko bisa ne se be ma ne be ware o a ono ne kire o se be oba bi oba ne na esu jagu muntam ni ade that time na wahu padlock no me bacha na me hu yi anti enu achi na ko hu padlock na eti wani so no me bacha nti hu padlock no se wo se usumi ase na ehye ade na sorry a won tompa na me bacha ebi wo ho a me tompa ebi a me sorry oye adwuma timitimi sorry ntem na me madika me ko no nti umra na ono na tompa no me bacha okay ebi wo ho a anopapa ono be nyane me se me nko adwuma na me nko ye adwuma ansa onu bedware na waba begimi ama me suma ba bedware ukwa hu padlock no nya wo na ade hye ho nipa mienu na mo hye dem enti automatically no hu ne se Hayford ene de ahye ho watimi abisa wo se ma de bi ayira wo na wahu obisa wo me bacha me hu ye no me bisa ne se de na odi asi odam o ka chem se me nitumi se onu edi ade asi edam a me bisa no ho asem na me bisa ne se onim se ye nipa 2 ena e wodam ho so ono na ade ayira obetimi abisa me Ogajam so no na de yira metimi abisan ba mi hu bibi wo ha mintimi bisan nti wa misa se padlock no we me ba cho de ebe pem ne onim ba bi e wo me ka kire ne se me mpeni biem no ana ogajam so de ade bi ato ade na yira e wo he na me se eye de ba ade enti won kire me wantimi ambodin na se wo kan se oni na jai no e na hu ne se e send signal se aden credo ye bia na me ba cha sana me hu enti obisa wan kan che ne se wahu padlock bia me ba che de bi me ka che se me hu ye because me ka che na hold it me obobo me age me so me mpese obaje enti me video ye kra de go me phone so ansa na ufifie ho me ka kire amanfo kra wo krom ho obi amani to na me ka che se ade sin amani ba na ka che se anya me manu hu na me de ade ni sie ye e di free ho hu padlock ne da ben me hu no ase Tuesday o se na no Tuesday ye but they be a week in ye nesa na watch ne enrachi Tuesday e ba yi tiza police station moko kasa gu ade no mama me but me dey obo me ma me dey ni call police station okay as a Friday or Saturday mu ba ku na me dey ni call ye no na me ko kire mu na omo say omo dey say dem aka asem no e say hunhun mu nsem no omo ntimi nka sa hunhun mu nsem da bi na se bo na obo na de call ye omo betimi aka enti police ni no ye say on twe asem no enti omra fie na me ne mesiesie no ompa macho na me ne nsantena enti me ne nsantena no mu ho e na me san ba ya me di ba ade kye ye na me hu hu padlock no motena mfie sen 4 years waye ho ade e ba cho wa ko bolokin waye den wa bokokoko e wo wabusuafo nchen na obi a otimi elock wo e wo padlock mu de se kire se opewopa anti die nti na emfie nan onyanye ho ade pacho ndio minim na ase unya misa no pacho debi me bo na obo me kra ma adwen nchen ze me mbisa ne so obe me ho ade aranse wombo die na na ma wo do Hayford pa mama misia no no mfoforo no na onye adwuma wonne hwe me ana na me ye adwuma na ma bia boutique a meti wo ba me hu se wo ye me akra te se me an wonya mfie sen me fan se almost be 27 to 20 e na unso e me wo 23 years me ba cha ene ya sha se lock wo ene obedi 30 years de na adapum to aso e edi me hu se like samene ne start ablabo a ebetinya kowie baby pa maye e bia me mpre me ho se me kofo obi a oblum so na se me nyonko no eti me pese me ushia no e me pacho oba ye wo ye ho no ma baase na meti me shop Monday eti shop no na o mu twam wo ho ene ofa ho na me ne kasai nti ofa o shop na no se wo pe me pacho obedru ho no ye se obeta atare e wo ho no enti atare to no mu no me ni didi nkomasa na o se matare ne ye ne fe me fanye ma wo na me ti kumase wa wo boutique na o ye sales girl wa wo dia nti uja wo boutique no ho no ebedi na chi e wa tebubu me pacho ufri abase wo boutique no ton ya na se wo de hye obi nsa me pacho ni shia no no na odika enti
ototo amanfo blo emom enti me diska no that time na wasi ska no obi aba beji bi wanfa blo na ama no e ma man ne yes obeba bechi na tum e na odi tu manim e na me yi ska no wi e de man ne ti aka no enti e basa na ase market na kufom enti me nso me bi wa na magya ho na ma lock na ma ba betena ne nchen wate bubu me ba o ne hwe ska na bi na me de betutu adwane ma ya disa e ma adwane ba be kofom by container na up to na me de ma obi renting Inti odonti na odo container ma rent one kasa business woman wa wo ye wadwuma okọ kwan so kofa ntare ne niema beton wa wo shop kama e wa baase me bacha hey for that bay ye e wa baase juada abese wo pe oti ase di sense na utu akotena tebubu oh menine e kasa yo almost be 3 or 4 months nti de no me wona o ka chem se me mehwe baby a wote e na me koye eti me koye no so ene no so menine twempran almost be 1 year bi wo wa me koye nti sa 3 months no koye no sign by na se wotena o kakra e ba cho me twa 3 days okay e na me san ba back eti me ba ye no mu wa na o frefre me firi onom no na ni nje like na didie ni nsem de bebria so o kan sama na aye my roho na masen aba ebi wa me konya 2 weeks na ma ba ne chen 3 days eto me bi no me ba me kase me ko mpesi me na wan kase wonu aduane ton that time no onya adwuma achire na mo ba be establish sa restaurant no ana mo ye aduane okuro ni mu me ba chai nti afede watu abetena ne so kra wodonti mo na okobo sa akokoko na o stress me metena ne nche du kwatena ne nche na nso ye de adwuma mama mpacho tam na okese me metena ne nche no ena me bisa ne se no me da ye adwuma na manya sika kakra Christmas makwakofa ne ma meton me ba o ma me kuma so ton entare ni bi mintimi ma metan ono so me ni wo the same place mintimi ma metan anka se me so me ton sa ne ma ni bi e hono mi ya krase e ba sa be ka se like e bia me ji ni dwa na se challenge mintimi no ka che me se o se o ji ni dwa na se den e bia ase da bu ka brofu bi e bia me ni ko challenge bi asa juma na wo ye ko den ka brofu ne ya me de first wo brofu ne ya me de wonu ne brofu ya me de dodo da bi afanto me wo brofu ne ya me de pa wo se wo ton ne ma na so no so ton bi a obeka so ne ne kwan asa me ne di apere me pe brofu no mama first me se me pe brofu no na me pe o so ne ne kwan mo kwan ka brofu no ne enkoye anim to ka brofu no ne enkoye anim ka gwade enu mame o so ne o beka so ne ne kwan asa me ne ye challenge mate to aso mame a enti minti me metons dan entare na wo ho enti se adwuma foforo dia na obekere me se ho no mo bia nton adwane o mo ton adwane no o mo nja dan ten wo mo ho enton enti me mbra ho no na na me meton adwane na me se me ba yemfa na metena na o se obebo baby ama me na matena aton adwane no na me sirio mate enti mu wo no no e ma me pene ye e baaye me baaye no so ampa o peska me to cement etoto ho enwia ne chance ama ebubo baby tenaye ana me ton aduane no ti me ton aduane ono nso ton ntare ono de no ton emema de enti ntare na no ono ton 1 week ana ka che me se ma mba ko homa me nje ya adwuma no ana me se ese ya jebosia ena edi ya adwuma afa na ma sha se aduane no me ye eye kama like me ti a esua ana yensa me nim se me boka me mboka me nim hu ase nti first day na bema oba a wan kasa why established wa we ye wadwuma na bema enya adwuma na wuja wadwuma etukwatena ne so wa tebubu say o se na didie mu odin ti o ka na ne ho aye me mobo bema na onya adwuma o dinti na wuja wadwuma kwatena ne so dintia yes ana me penasem odontia nti ese dia na ohia free ne nchen mama se no ono se eniema watama me se me mpeni dia waje eniema ben like me call ono me to boss ne ntima boss ben boss e di ye atwa and prate mu waje sa na ema no enti me de so waje sa na na atama me a me nso wo hia me no me ne nada me si ni nema me ye adware mani di adwuma mu na so ne da ono so no ada se mu nyina obi ane ne yonko ada mama
ene de se me ne na de dakra mi se mi ka mi gina baby na me ya adwuma ko mu be chia me ka na so so feel bi mi mama ono na pepe me nyam na me pe no nti enna na ono wada no oje hu ska me ba chan ena de mbiem ena nyama na watoto ama me no a waje no meti na so onje se mi ko ya adwuma wo baby anka manya sika enti mi so on pata me tu kan nyina bo man sen mama me gini 50,000 enna ne de ne niema ene soma wasom ne nyina 4 years asetena ne nyina ka bo mu a me gini 500 million 50,000 Ghana cedis bonidi na to ne nkra na yeso wadum ne phone no Kofi Hayford upon baby a obia mesro me pacho first ni wo kasa me di wa ba Lawson baby a wo no wo zo wato ne mama me waje me nzu mi hia no me no wada ma ye wo niema bebre ama wo enti me so be ba be pata me pata no me ji o 500 million kabiem Kofi Hayford upon ice mine baby a obia sa o ti me nka Mate jina so Kofi good morning biem Iceman asama first e dia beto yanim a enam so ama ya fro ne se first so wa lock no e wo padlock mu a chese wadwene ho a wonte ase obie lock na aso wodo na ti nani so se wan e ya mpasa wa no for girls Hayford mbacho dum radio na wa won chen na na se sorry fi won eni nkomo wo se wa no for girls no no de me hu ne ka na me hu ha wa me so me no we den e di sa nkomo no because me Hayford Iceman first isi wakwa ko hu padlock ewo ono ankasa ne sumie a odaso sumie na se padlock no mo fanto TV ne so ebia na Hayford TV una won hwe padlock ni yetuntum ene ye de ade kokko ya homa kokko e de afa ho ene ya kansim ene ya san de ahye enwura fitam ne ye de polythene tuntum asan fa ho sa padlock no nim ho bibi kai Lawson FM 96.3 Iceman why din adan abo tie o pa na ene ma e ko so nya me so me wo ha me so me hwe yes inti dia mi bi so on say padlock na eda TV ne so no winim ho bibi Maame padlock no me nka me nim hu bibi chire mi mo e be me na ade wo me padlock no me wo dada wo me nyende ana ade no wo me nche afi wo me nche ache be na me ni mienu ache bubu na e ono na hello Iceman mitio pa padlock ne de mu nchire mu na e me de mitio enti ade no me ya aduma na me ye no one me host two program a yebo program anytime bia Lawson FM hello Iceman mitio pa enti we na me ye no aduma na me ye no the sign ton ya ne me sign host two program a me boy fa DJs ni ade enti we padlock no me wo from a table na madam fu bi de maame eno na aduma na me ye no enti a me ye den me je ye abema bia wa ho bambo a obo no ho ban enti mbacho Iceman no pa che se padlock no na wo mom be ma na wo kasa no oba yi mom foni na ye Iceman enti wo pa che se padlock no na wo de bo ho ban ana no nti a me nso me ka che wo se padlock no me wo ne dada ai wo aduma dia me didi a bema bia wo ho a obo no ho ban Iceman kase be ma binom na nye obia ne kwoto padlock eto ne dem bo ne ho ban why aha etimpacho bambo e wo kwan ben so me na me ma explanation so wa bisa me wa ma na kasa bebre me ye se me ne ni sa nkomo ya me no wodi aha bi ko saba bi ori asem ya bai ne ma me nim ne papa nim obi ya nim na so me wo ho na ma frɛ me anti Iceman ne ma me nyo na ete aware na se nye ne ma me ne ko hu padlock ane ye machine nti ma ye nim ho nkomo why asem na ba se lock no like ma bi bisa we ansa na ya to aso odi abafo aware sema se bia ye ka aka aware sema na se odi abase ye nda aware na ope efri baby na kwawie baby because padlock no na osusu say
Offer bema na wabisa me nti ma menyi wano eja bema Mr. Host. Aha, Mr. Host wabisa me ma panel member na say guest menyi ano ma o. Padlock na okohu ye no, o pa kire say ama ne yem ahye no. Na osusu say padlock na wohu ye a odi key ehyemu ebie ya e de kre enema odo ne ti na ni so nti wo ye no for girls. Yo, mate. And this is here no. Was me na tena how many years? 4 years. And this is to be away na do. Ana do no e kuma do na me de aye no. Bisa no no anyi wa no. So no so to hobby nti. Me ba cho so pe obi na koye na dura wo pe obi a wotene wo nsa bo no. O se ma bo na na se me ma bo no wo. O bo me anytime. Enye da krope. O ba pa kra anim. Obusiafo nyina benim se o bo me. So o pe obi na koye na dura so on tena wo nchen a. O jeje no so ana so o bo no. Den pa me ba o bo ne be ne me de ya wa na o bo me kire me. Me kan se me we ncho. Me de tie me. Ma bi sa me ya de me ni ma me kan fa ho no. Eni se lock no me woni dada. Ai wo me nchen den net ade. O boy ntro na wudi ya wa tebubu adwuma be na wo ya wo lock ya wo de bo ho ban. Me ne ma me ne kasa na se ma. Unya adwuma papa ozuzi wo wa tebubu no na wo de bo ho ban. Adwuma be mu na wo de bo ho ban. Kana mintie. Eya ntro na wudi na ka asem no mu no kre na obi ahu. Me ye making work from atibubu sa na me de free ho. E de abakuntia. E di say no ono question to question na ye ya na ase asema ma bi zamba se me. Me si adro na wo de me course no papa na wo de me call no ho no mu no. E na akofa enu nyina ba mama hu lock na wa lock me no. Enti enu nyina aka ho na ye ka. Enti say asem ne ne. Enti papa me de me impatient bia me no ntwe amanso. Me se obro na obo me no ma blow. Enti enyama wata ma me waje. So waje dia me nso hia me no me no odaye. Enti famisi kabra me be pata me. Enti sa me nso me ntwe ma me eju 500 million. Me ntwe ma. Me no hia me no odaye. Me kwa nya hu 500 million da. Hu bi si dan so ubechia. Ubechia hu bi dan ka hu fo ba nto ho so. Unya hu sika da hu nkoloke oba. For so we mu. Hello ma. Me hu be hu se oni gidi oburu bebrebe se dia atimani so papa. Abie enti me hu ato me dia se me ka bia metimi aka. Iceman. Hello. Sesa baba we so no tena ye fie nan eniema otoma ni nyina wo je. Wo se ma je dia ne dia yin. Eno na me bisa wo no. Bisa no mame. Papa me ba cho boss na me ba ya me beto ya me di ye aduane ton no. Was easy and man nso a metoye no eno nso menka se usika wo misika wo eno nso wa ye free me bag im enti eni nyina no me de a cho ba me nso me no odaye me mfa ncho enti me nso me agi misika me tena me no tinu tebo se wa ti den yo bo bi ani mi nchen entuma bi ani mi nchen bi ko me no wo ho me kwa afu ma ba no nche hwa na yiye boss no hwa na tisaye na mama wo pese me ka te ko no na mo ba me tena se wo fie. Ozi ayede. Sese mo fra ma no wadi me no mienu na edi nkoba na so mo bi se ma sem se ni ya no. Ene de obeka na enim no meyu ano. Enti say question to answer na ye ya no. Ende untimi bisa se ubisa question nya answer na ye de be ma. Ubisa question se ho answer na ye de be ma. Enti question to answer no unti bi da. Me nya mmo no, me nya nti no. Ono de na asem bi ya. Iceman no so nya mo no case be na e call police station no. Case e call police station say last week Saturday. Saturday we here by na ya say 2 weeks or say 1 week. Me kwati wa kofa ne ma. Ena me ni mo wo fie na o ka che me say o ye den. O ko na mi jan say de ba de na de na ko. Ena o ka che me say me wo girl. Enti sa girl na wo no. Wonti me ma me ne ntena bi. Enti wo ko. Enti ko na wo ko no yiyi ni ne ma kwa digu abonten e wo fie ha sei. Ena me san ba back. Enti me ba back no. Na o inside ha wo se san ne ma na o ka che me say mine na me de o ka che me de na call bi nchen ama o yare ama mine na ma na duru no. Aduru no de ato ho mafa. Ena me se me nya huye. Ena ma me ka che ne say what is I did na no ya ma me bisa me say adia ma na me de be na mafa bibia me mfa na ade ma no na sa didi na ye ne ye no o mpesa didi na nam sa kasa na ware sem ho ama ne bra ba ko efiri mu enti o mpesa be kasa ye sa didi no ena me ka che ma me se me so me nya mfa no hwe enti eno no a me gya ya me koye no achi
And on no me den. That's why me wa table ho so oba be den. Abechi me atu. And before then so madam for ba ko or friend no. Madam for ne ka chen say, "Who are you? Wo ice man me or kwati wa ko fan dem. Ma me so me ko na me kwa akwachi na." And you can't had check guy no. Me kwa table. And a boy no so friend me ka chen say, "Sin na for siaka." And say, "Ah, and I'm here to say, "What can't I before then?" Me more moon for me too, because we are in the susu. And to me then, me call police station, me call her. That will catch and say, "Oh, me banana me no, I can say, what is an name so, and I'm in the one time." And till I'm saying, so I'm in the so I'm in the about it. But my friends also about how the issues. And to me, they can't be barman, yes, or baha. Mon family, I'm in the new year will be, I'm in so many them. And see, I'm pounds so. You could do, you know, can't the kind, but I'm kind about a 2 year or quine so. Or kind of a 2 year or quine so. Your quine so. I never find the police station why you break your pen almost to be blue. And I no see so or police station when I'm in here. Then see me no kushia ho pepe. And I on so yeah then AC and I'm in no kushia police station. And here coin a mind be same. Every time man wants and then a day about. Oh, me no na me no ho or so. First one akasakasa di kan buy. Ama ya come as me no. Me dem no wo fie be o so ko. Kona wo ko me nim de wo. O say obeba be chimi atum na wo de aduro bi asi ho ma fa aduro na me so me se me ma aduro no ho hwe. E na omo mo me che me se aha de ye nka sunsum sem e wo police station. Enti wo de me nko se sa de ne nko na de na ba me nko. E na me ye de me jai ko ye. Enti me ko ye me wo ho be even kwa na oni sister bi na wo kama sister na kasa hye se sa na ye ko so no wo ntwa so na o si yo. E ma omo jai ko ye na me so me jai ko ye. Ti me ye wo ye fa drinks na o me san nya ko. Me nya ko no and I'm afraid my wife the man police station to me and I'm far to call. Me coin and be sour myself. I'm catching say wako, was happy, and you maintenance or beba. You're one or buy na. Mine I medical cotton no. Or not so baho. Or buy no besides say, Ade, my father have been. And I'm mine if I can say sister win a day, nabo. And I can say, ah, no, no, power baha, and I'm saying, I made any me. And you may can't say the chair no besides a mammy. Ade, and I'll say, menene nete why am drew and I feel so san bona obi san senti wabo and also nya moment the mom why am drew me se me ko enti me the neighbor police station ha say and I drew no so no what the me ko ba bi e ko je drew ma na me yare ka drew no so a ko je ma me no wa fa drew no ai den ato atwe na me say me de me nim se ma fa na drew bi ato atwe se de ono kan ni me nim ye wo fie me ne no akasa kasa se de wo ye ya e na o de aba ha se wo de ba ye nso no Monso kasatona mwani and tronu wudi ice kanokra wan kanokra wa wu na mo abusumisuo and tronu wudi sa o ka say eko police station wo no police ni ne ka kira wo say won de on pe be ma wa buruma enti so onim sia sa de no wan jai na sam sanda do ba ne nchen a won fa nchew o ka say police ni ne ka kira enti ma abo he me wa abo me chi mark ne do dada ma nyi ma chi mark an kira police fo no ma me can't match over TV. Man, yanchira ba mi bisa question. Ani ana debi. Wa ba ha say, ama me no wa kokko. Oh, kana kra na oti ho no. Aduro no krampa make and me say why am me aduro eni ti da bia obo me ma papa no bisa say aduro no wo he. Na me chenze o di aduro agumaduanim se mindi. Say ya poison, say ya dey minnim. E ma ni bisa me say nti aduro no wo. Me ba first me ba. Iceman. Hello Iceman. Iceman me pacho ababa wa wihia no akobọ kokoko e wa nabusuafo nchen. Enti time a okan se ontimi ne wontena biemu no watimi akoka kire abusuafo ne se abaya na firifie enti so wo hwehwe na se woni wo nchen biemu. For the first time odi kan afri ho me ka so oni mi sister enya akasakasa no. Ofi ha se sisa ne makọ e ma me di moto chesi no koto no wa tebubu ko. Ye nti atebubu krom. Me free ba bia me wo no koto no wa tebubu. Me koto no me breki no e ma me ni di nkomo a so wan san Dabi Iceman na busuafo na mi bisa se abusuafo nchen na akọbọ kokoko no abusuafo na wo kana makọ yakọ na busuafo me papa e no no me wofa yakọ ho akọ na busuafo ho akọ ma ye no ni sister mo nyina ya hia aka asem na ye kan ye no omo ka chere se sa ade ya e ma omo date se Monday na that day ni Sunday ni me na ko kan asem no enti Monday ni Tuesday obeba ena omo ye den omo ka asem no ena me ba afie no so ye den e ka ho before then o ka ho no Tuesday na nu ena me san e tire se wonye den oni krom ho biem
enti oni krom ho bi mu no e wo mu a e na ono ye den me ne no call saa ye frefe ye ho ye bi ho Mate Iceman uni bibi empena twenye ni nyina na ewia wade e na sabia ware akura egu enti se ebegu na muntem beti a ese mofa kwan pa so e ma muntem ete ma ne nye ntokwa weisi sei TV na me no kasa wo so no enti Iceman dia me ka kira one se per time na bra na ya ne oni abaye nyina nhia se wode ato wani mu se tena wa no tena emfie 9 ya mu gyae no waju 50,000 wadi en ho amede na ya bisa no ma me no ono anyi anoma o e ba djuma na ma bia wo di me 50,000 na djuma be wo ma me fa wo do betena fie aprakra wo mpra pla enso me wani ama evidence gu me phone so am ye aduane ton e ma manfo ba beto e de man me mpla adwa na o bisa adwa every day today me ni adwa ne pla e ye bibia me betina wo storm eton ne ma store obie ma me so wi a choka jam sa me ma akon ade a oji a me dane de ma me nya hwe ma so wa di me o sa me mpla me nya hwe me no wa da me su nya ma me ya aduane ma odi enti wo be chia me ho ka why me nya adwuma bia ma o ba o kai se wa didi wo misire meboa Oba bedi maduane wanti akanti wo be chia ne ne Iceman per time meba per time na bra me bra ne ko enti no producer no be kasa na ma she date na waba ne ne wo ne first nyina atena se na ya hwa masumdwe aba why asem we ya mo ka no na no Friday no na ye ko bush na me ba ye oni fie ya ko ne papa ho ene ne maame ho akọbọ mama de ne papa de me phone ene friend ma one ne kasa ye wo phone so ene o ka chen se ne ho ye na bibia nya nto no na ne papa so wo mmra na ne kunu aba ha se o mo frɛ phone ba ye o ni fie ni mo o se wa ka cho se bo na obu mi to ampre ma me no wontina me papa ankan se onim sa me no okrampo da so to question ma bi sa okwa wa me papa ankan cho so onukra onim sa me no da so te wo papa kan se woni me nya de enya sa na o ka kira o wan kan cho so onukra onim baby a me wo na onim sa me no da so te na me se bu na obu minute o kan okra na anam ho mate me bra na so enti Iceman woni producer ankasa wa kire na yen hye date na per time bra ne entena se nhwema asomdwe nya adwuma why Dabi yen kan wo TV so say ya wi enti ne ya pese ye toa so o pe TV o mpe kra o beba o mpa o beba Fosti na wo guase na de o toate o mpe kra o beba o ye kra nsem ma akata so meyi ni nyina api enti e bensem hwe ni ho edien mama ba we ni ma wa ye no edien ne ma fi na mi si mi fi no edien ne ma edien de o gina so otie o de ne ma odo ma ni bi se de na wakunipa o nkumi nipa ba ne nkoza me si me te no to wa ha nti ono ni bisa se den a obeka Iceman Oso wo eniema bi hihya daka mu ensem hihya daka mu niema hihye suma sinti so ye bema bisa ne se den no nkeka nsem no bese ma be kumi nipa de na he fridge na wa ba be to so wa me ne ye no wodan ma na he metun koke dai bo se asem ba ko pe e na obisa na obekire wo se bisa ne se eye den adea ba de so da be ma o yo na no na me be na me se aduro so ade me akokra me nya me mense sa o for so me tete me ho ne ma nyina ma me no oda ma fa nko to bra ni me say dey be every day to o person me no won na me ka se dey be na wa tete me ma me dey ko to bra ni ma bra fra o bra fra wa mi sa o kana mi tie me oba nya ne mense so kra ne da me boa on kana anam ho no nti eno ne ade aso wakunipa yi ma ne nsam wo ho otimi ko fo aduro na o de abra me se me num aduro me bisanse ya aduro ba sa aduro ya de fo ba o onum wi nyina onum odi wi egunsuom edi twatin enom say na ya na ma na topam ye hye wonti ne ho jai na obeti ahụ kan enu nti na wonti ne ho jai na obeti ahụ kan mama nya eri ntira me aduro lock na o lock he e wi atopa ati mani so be ma wuti mi di wi twatin
Nipa boni ni a onam ho. Hey for dintima yenhwe na yenhia na yenka asomdwe asem na medi mochi ene me sorry me bre no so papa na mento aso emfamfiri won mpacho munye adwuma ne ten ma me na menkomanim abusua me pacho pe aposin papa e de atwiwosi a eye Pepsodent me pacho se do the two before you go to bed eti twitwiwosi anopa twitwiwosi anwumre ansa na watimi anante kama ma osen aye fe fita na bibia nko kama oba pa ete sen pacho boko ya frozen your friend Barikisam ufiri na bai if Cape Coast na bai so they also idie macho your voice kakrai ya bi kan o mami wanya mfie sen me ko 26 years pacho anopa de na do nam pacho anopa enya boko mini me connect voter region wa wari me atio eno tu kwan ko Dubai enti oko Dubai na me betina me mami cho Cape Coast enti mi wa na mi kunu time asuso obeba kpando no eno akacha ni bra Daudo se ombe peda na mimbe tinao enti mi call encha ya na Daudo so betina sa afiem enti omu betina hon ahawa mu hami at some kaka na akacha mi kunu se mi nua na mi dia kubola mi saiska obum ba na mi mbuefu ofre mi mfa nipa na Dubai so ofre onyam na jiso akacha ni kunu se ono afre mo anyame ha asem kitinkiti sisa minimi kunu tem asekra wa soja didindi ama mi kunu ompe menim hwe adika kra na wa block me sisa wa block me maba Cape Coast Saturday na manya 3 weeks wa Cape Coast ha mi do mi kunu su do mi na so papa no hami papa no ama mi kunu ompe menim hwe first na mi kunu ntise mi kun first no mami 2007 ana 2008 na 50 sida so ana 3000 by 6 and no demand that ben say bosumi ana na woche bosumi bia no ma almost 3000 Ghana cedis bosumi bia no mami 3000 ana 1008 now so ye de adwuma na mi boti na so sia the majority bo mi san na sika 30 million bosumi de obeja etirebo oh antisa okọ Dubai no na no send sa sika no every month and say ote Ghana ha nyina no oyesa oh there be okọ Dubai no how many years ni oh wako aye 4 years answer waba antisa wasan ko aye 1 year wasaba ntisa almost 3000 na bosumi bia na be ma ne de send o no se wajaya na sisi our team is so 1005 adentia o si mi seska do si mi seska mi diska meba ma menko anidaso ho nchen mi wi a na maba bebisa sa 3000 na bosumi bia wukunu edison deal as chop money no ye na so mo eje trebo no ye be ye calculation ne ya hwede na ade sika ne ye ne ya wi a enti wugu ma ware nje aden emudie he ya fole ama me na ntu asemo ma kwaku ebo asem nkata wanim o say cover his face the women want to rape him ti o kanu no oni kwaku ebo aya adwen se men kata wanim o kata nso enyi ye ton waduro enti mo a mo crash nyina no mo nkọ anidaso o heba na mo nkọhwehwe nipadua ni mu se machines wo ho enuro wo ho enye ye ni nko a ye sayade bia broken heart kra na aba so a wo kwa na Frimpomaa wo ye doctor wo behwe wo kama ama obi anwa ene ma ye adwuma ni nyina waye ni nyina enti mo nkọ sam ho ya de ma mate me number ni active medase Maame nkomani mabusua ni daso ayeba clinic ena yakwa kwotie nkomobo no afi ye be calculation 3000 Ghana cedis every month me kunu di free Dubai ena ebreme oni be ma ne ma yesen mienu pani no sen 8 years ena keto no sen 1 year okay na say okọ Dubai buy ye no no obebo hye mu sala kese na achum disa 3000 Ghana cedis no dia na na ode oh na mi dise mi dem mato cupboard ato dressing mirror mi say na ma menua muso anti be ma ne ti Dubai a oye adwuma ebre no wodi sika ne ba na de to cupboard esi dem bosumi bia na to cupboard do sen oh 3000 nya de bia sometimes chewa yi ne kwafom na mi hu ano 3000 nya de bia sometimes 27 28 now sisi ade ba se sika na tra 2000 ena mi bi sa se wukunu ti Dubai a wo bre eye adwuma de sika ba as oba be ma ye ho ade a o ti fie a ono ne hwe ono de sika ne ba wo de to cupboard mi di CS mi dem because onim ye muslim for kunu bo ware a on ye hwe mawo
bua won fashion ma enti se wanya adu chese udi sese wo dem na obebre enti sika na be ma na ebre na wo de sendo no adwen a wo nya ye ne se fasiesie wo dem na fa bi send wo nua mo because sisi ya ni mama ya ni papa je se na sika ne ma no de na wo ye sisi ya de wa chombo sisi ya de o mam 1005 1005 wa beba na se ma firi sa maskano ba na mi de half ni na atuaka wo se afro sen Barikisa aware no adwen be na de kwa aware ni mu oh na mi domi kunu pa na mi domi kunu no so domi ni brother na ha mi ni brother na ka chem say me says because I dey met me ayo mo ntimi na ne bra no ye de ne hu akonhoma ukunu de bo ono na scan version insa o de mami anti o de sika ne besi ni nua ne so a na ono ne de wo akonhoma na ma apart from akonhoma na ukunu de ba no na osan to fie ne ma ono osan to emusa kese bosumi bia there be ti say oto nse no busumi no anso be to mam first na busumi bia na so ni brother ka chere no say me nua na me dia to bola me say bidie enti say awajai oto mami busumi we gise 2 months anso be to bia mami one enkra mienu ena etifie ho enti mo sack ba ko no na bosumi ne nyina etimisa oh na nsa na wo first ni dia wo say na emu no wo ansa bi be bapo oh show me kama sama ka chere me kuno hwem na me bua na sisi ade wajai nti Barikisa bosumi senie na oti usika ne so time mami wo mi ba no ya su na dwe pe na osta so mami 1005 nti ba bosumi senie mi ba no 1 year sisi a na suna no akra ni nya asan na mo yesu na no oh so anyo 1 week okay let's say 1 year nie be ma ne de 1005 na ba bosumi bia nti enso oh anya sense me sumi say 1000 obema me kra me magi me pe ma de sa na so fie na me tum na me pese me kwot akwotina sa afi ade ntia ni brother hami mi keka mi to kra na aka kire no mi chese ade on mi ju kra mi ti ase mi depression e sorry because o ka say commenter e ba nyina ne say men check you BP anopai o ka say obi ase men check you BP aden 26 years Barikisa be man mutena mfie sen yansa na otu kwan oh ya tena 1 year mutena 1 year yansa na oko Dubai no o hia won na ma wari entimi kunu so na obumi na ma kofie na ma sa because me papa no we free mu papa na family mama no onu cha na mi ko entimi ko na apam mi enti last time onu so na Afrikata bai na see oba we mpo na fa no kofie nya by force baba be bu no entimi odimi kofie ncha ya 2 years ansa we so be wari mi na je se wukunu ya wo wari wi oni wukunu dada na danfo no ana oh dem na tifie ba ko munyina mutifie baako na wo waware ba na wukunu ne bo na wukunu we be ka che ne se ompewo a onfa onko because they be obumi sata na we na se wo pedada na oh dem na me nim no po the time be no se wo pa wo te ase wo ye ho de time no akota o answer nti uja ware di sen asa na we ne ware o yeah the 2 years okay 2 years Martina Sama we no be ka se de so o Dubai your friend is en wukunu no Abdul Karim na busuanfo we ebumu oni je ba ni bra we de omo ye family nti abusuanfo be na be ye wo ho ade no Dauda o so omo ye family na se nye ni nua pa ti ne maame ne papa ni nua no man kasa chocho mucho no o man free Niger ama me ye wo ho ade ntia ye de sa na ye no mo ye ne sen ti se obusua bia ba na ya je enti Dauda ni obi onu so omo nyina ba ko ye friend nu ho wa kra nti se na ateti aba opese utu frifie wonom no waka kire wukunu se efie na me ne Dauda timu no minya sumdwe enti kwa ha dan e obabi foforo ma me waka kire no waka kire no e no sesen waka kire so onu de asemi obi obeka masem ma me na mi nko onu de ontu obe ha oha no betina waka so ojawa na so wanjai mi nti se efie no no ani fie na se busu efie enye ni fie enye Dauda fie na ye hai ana se momo ha dan e wo fie ona Dauda nso e ha da o wayire ti se Dauda o se ye ne den me dia ma ka che me kun se ne ye ntu o se ontu enti Dauda ka na watie no Dauda first won se be ma no o wa kwantum enti e bia ope obi a oye ne hu nipa ya obetena fie ho no na odi nani edi wachi enu nti na bia o mpese ubetu akwa ha dan e wo ba bi na wonko a akwatena akwa ye de ope o me dia me nyasa Dabi nyasa wo nyasa enipa Dauda sna bi no to no so ha me
Oh, ham sisa me kuna nya. Apart from say Dauda say o say sika ne den how be no de how. E o si mi say ska obo mi ba na me buefu. O frame o nyame. E o si last time krapa ka chem kun so no obeji mi sika na akita. Ti so ma mi kakra mi sika so ma mi kakra san na mi beji bio. Ti so mi sika no dooso. Dauda na eka. Dauda na eka. Say sika ni nua ne de bro no. Sika ne dooso. Me ba ukunu o se sa biri wo ye adwuma. Enti ye frɛ na ye nya no but oni ye di nkomo ten e barikisa woni be ma nete be ma no wo plot motor plot we shi an na wa to dada na so ware wo no toy mi sha na want to plot bia mo si dan also I feel no opeso si dan enti sa 3000 2000 2008 every month na no de bre wo no won so fam de kakra yeso oba ye be ma se so boafo yanka se be ma se so be di wa eti barikisa woso de efam de a wo ye de aboa be mai amama bobra na ye den o mi su na mi boti entity bo mi su bi nya mi ska na mi de aye bibi ma mi ho ani mi ba ansa mi de be wo we nti se oti we wunya ska didi o sisi a mi nya ska didi mi ba akra wa 10,004 da ben April mu a mi ba because in tokona April mu a wo ba he Cape Coast nti abanisa na enra wo se de wo de fa car kwa back kra wi ni enra wo ba ya enro so no wo se one city kra wo di kra bi ni ho scan di ma na mi di ba Cape Coast wo de be den mi ban chop mo na mi di afaka wo de 1004 ni nyina afaka afri oti region mi di afaka madi Saturday when I'm 3 weeks Saturday when I'm 3 weeks wo Dauda good morning Morning, madam. Me ba cho na te sen Ayo, namse. Nyame adom obra yire barikisa wa ha na osi ni kunu wa kwantuom ase sese wo na wo hwe kire ema wo bra nanso atete na wo de ne famu no wo de ato ni kunanim senka on ha dan emfa ma no na ontum fifio no onya na somdwe nanso no oyire munya masomdwe ni kunu se wonye afi kura de akwa se wo na sika besi uso no wo si sika no pese de to nchen na uyima ne nkakra sanse wo sei sika dodo be me na de na asie Dauda mitio hello Pacho mon check lines ne mame Dauda otimenka Monsha lines ne mame na yententi se wukunu han dan e de mawo na aboso me obro 1005 wakoma beto yem mi pen sami de say 1000 kra magima de say 1000 kra mi pen now so ho de mint na o ma da be ne twato anu ukunu kasai wa de na katawa no kasa e momente asa katawa no April date be ya da so wa April mu and do 5 days for na talk away see amami kunu block nti 5 days ni na ukunu block o matema mintie ukunu nso kakra to say Dauda beba na yetie Dauda. Yeah, good evening boss. How are you doing, sir? I hope we are doing good. Yeah, I want to Lawson make FM because I have to use voice so that you will hear from me myself. Yes, I know Balkis is my wife. Balkis Abubakar, I know him, is my wife. And what happened, I will tell you everything. I think you are working radio TV station, right? Okay. All right, ma mempose na minko Dauda nchemi wia na I will come back to you so that we talk and continue with your voice audio. Hello Dauda. Yeah, madam. Bema me bo braire osi efie na watimo no. Aha, nti me ba cho metie onso de. Messi obua de wati ase. Enti kanu kura kire me. Mini yeni kasabia mi nye ni kunu brother. Ni kunu wakabi bia chire muni abakunu. Waye voice message mano wakabi bia chire no. Nti sese amusu muside. Mati Dauda sese wabai unua no owa kwantuo mu no wabai netie problem be na wo montem. Maybe yeni problem bia madam. Omu hami asem kakra no dia voice message mami kunu na mi kunu no di matem onu aka na mi kunu tie first na mi kunu antise
first na me kunu onti say now well can na me kunu tie na mu di tie me na mu di hami na me kunu tie na mu di hami oni niri hey mi safio de mi Dauda fio no de online meeting me call Dauda Miri na ya hano. waso no yiri o da bia waso wa fe ne tokura na wa fre ne kuna kan kire no Bitano de miri yeno. Bitano. Dabi mitina ni irisi mai miti kesie miditina mi nim se na mi kuno broad bremiska mi kunu sude bia sa atem no di tem se mai miti kesie mi nim mi ka so no scan sisa no bola so anase scan no di chenu odi matem ko sia bua na mi ni na yem ya se obedi matem se miti kesie miditina o Dauda Ozi why did ni atamsa mi yiri ana mi niri ono be ma miska no de ama mi se ade no enyende oso be kita miska no obe ma kakra sasa na denti Dauda denti na wunua na wa kwantuo mu no wo ba waye ne ho ade ne na ebobra wo so na kwa homa ba besi ansa na wadane ama na yere denti a madam me pacho me kachira ute ma u ni ha ye wadante wa ye landlady wo se mu be se yanka samno ni ye mu bra ye landlady wo ono be ya dante na yanka sa David Dauda question ba ko pe na me pese oyi ano me du besi sesi a me se be ma no wa kwantom ni yiri ni doyire a one ne dampa so denti na obebo na kwahoma a wo so ne besi ansa na ade ama na yire ni kuno ni ha obese ni sikano obinche na nipa no no di sikano be ma me na me mfa bre no Bisani say last 15 of this month, 1,600 mano bisano. There be me problem ne sa wo so asika ni besi ansa na transfer ba na yere so na eno ni me hawa mi bisa ho asem no. Se me ni brother I don't think I want to ma me ansa na me de be mano. Se odi be ma mi sa problem be. Yes, and the two shall be one. Eye bema ene ne yere nti dienti na wo so. Ena ni sika besi ansa na odi ne yere sika akoma ne dienti a. Onu bisanu se o mo ba money Quran na o mo be se ni sika no manu bisanu. Mo ba money Quran ni bi. Tacho mo ba money mi obi. Mi o mo ba money dia mi o mo ba money mi o mo ba money mi o mo ba money. Enti time bia na mi ka chem kun se o se ni sika ka chem ko akodi sika no minim ho minim papa no. Ha? Time bia na ye se ni sika no akodi. Dauda yabasa ba won chen ma mintie unua be ma no why I'm on duty. We are doing this oil and gas work, so they don't allow mobile inside. So I keep my mobile. Everybody keep his mobile in his room and go to the work. So I will send this voice note gift to you. I will tell you what happened. And also my brother, he was in Kwandu. He will tell you what happened. Let me tell you what happened. It is my wife. Yes. When I was coming here in UAE, I rent houses, room, give to her with my brother. My brother also the same house, or I can say the same building. I tell my brother, I'm going to UAE, so if in case anything happen, my wife, I leave it you to, in case someone might become any one of them sick or something like that. So barikisa asama na me ka kire wo na se bia na ukunu de adwene mu fan ene wa ma wo ni nua no etifio but the only problem ene se wo wakọ homa no wo de besi ni nua so ansa na wa transfer de abaware de obi akọ homa de enti na se obi hunu mu afedi etwato a me ka kire wo ba bo ho so wo ye tire na se won sa ye wo ya sika wo de ba no betimi kura ka kire ne se ma me dwetire kakra na me fanye bodwa bi en support o na what the 3,000 ba han 2,000 ba han 1,500 ba han nene mo be da bobra komanim abarikisa matri da nya wo sa ti be ma ne de ba won so boa no yeso oba ye be ma se so boa fo nye ne se so bedi wa wo yesa na ti nani so a wo beji wani so na afi wasan akọ third marriage o se de wo hia bia no ka ne enka nkire no mi de mi ni se on pa de mame
mint now dawo dan che de mint now omo hami wala mu ono aka na mi kunu tie na omo di matem mi ni mi kunu ye nto na mi kunu aka kire no na ono so send voice message na ma ni ri enti sa na mi di na mo fio enti fio de mi nko obo ai fio no kra to omo oso omo pie ofio ompo omo ni hwe ni no nchia onfo bia anye free ofio ni no nchia obia wo free o enti efio nko apam omo oye fulani ni on titwi na kamedi ni line be mamu omo ha mi fio de mintimi nko sa afio na so nti ukunu se also oye adwuma oil and gas company unim sa wa ka kirem all right nti se why busy na ne audio ne tenten mintimi mo ni nyina mebre na so nti yewie a ye ne betoa so na wanya kwan akotena waware ase awaregya ye ne de yenhwe ma ne maso enti kotena se na interference ne ade bi ewo mu no yenhwe ne ne nka na onyimfro because be ma no odo pa sounds so done pa try sisi ana wasisa mate sisi ada wasisa nti ye ne be kasa na why you were free block why all right adult diapers e wa ha miguso a meche na me ma menom ene me papa no mafia yi mo mo ntententem na